boste videli in kjer boste videli, da ne boste nič videli, česa ne boste videli, boste kar takoj videli. Matjaž, če tole Marila, kaj pa je potem tole, kaj? Marelica. Me zanima, kako jim izgleda narečni kompot. Matjaž? Matjaž? Ja. Matjaž nič pa dežnik? Ja. Veste kaj je zanimivo? Na tej strani je modro, na tej pa plav. In zdaj morate vedeti, kje je modro, kje je plav, ko je tu modro, kaj je plav, ko je tu modro. Se kaj nisi šli? Klavdija? Za vas pa me na koliko me številno na kogo? Daj kaj delam s kakšnim čarovnikom? 900 evrov. Ne, 800.